Treća prodajna izložba cveća okupila je 80 izlagača iz Kragujevca, Beograda, Niša i Novog Sada. Na prostoru od preko 1000 kvadratnih metara ispred Šumadija sajma renomirani srpski proizvođači, distributeri, uvoznici semena i mladih biljaka, saksijskog, baštenskog i rezanog cveća, dendromaterijala, dekorativne grnčarije predstavljaju svoje proizvode posetiocima ove najšarenije sajamske manifestacije. U poslednjih 3 godine JKP Zelenilo je tradicionalno organizovalo sajam hortikulture. Ove godine u organizaciji Šumadija sajma prodajna izložba cveća. Na više od 1000 kvadrata, 80 izlagača, sve što im je potrebno za baštu, za vaš zeleni prostor, za terase, naći ćete na jednom mestu. Posetioci, ljubitelji cveća i ostale opreme za uređenje dvorišta i bašta moći će do 27. aprila od 9 do 18 časova da pogledaju i kupe neki od izloženih proizvoda po povoljnim cenama. I tokom ove manifestacije ulaz i parking su besplatni.